Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Дорогие браты и сестры, просим подчас этой святы в наступных интенциях моцного здоровья, поспеха в учебе для Артема з нагоди дня його народження. Артем, вчора було день народження. Нехай Тебе Боженька благословляє нас, міністрант. Нехай Пан Бог одарує Тебе необходными ласками, Маті Божої завсюди підтримує і пекується над Тобою. Просим Божьего благословения, заступництва на Святейшей Панны Марии, здоровья для Дмитрия. Просим Бога про заступництво Панны Марии и оздоровление хворых и слуги Божьего Отца Фабиана интенции Ивана. Просим так само дару Духа Святого для лекаров. Просим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному. Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу наисвятейшую, да усюди Панну Марию, усіх анgelов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога наша. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Амен. Пані, смилуйся над нами, Пані, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пані, смилуйся над нами. Пані, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй волі.
себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, які сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі молиться. Амен. Молимся. Боже, оборонца всіх, хто на Тебе сподяється, без Тебе нема нічого моцного, нічого святого. Отули нас Твоєю милосердністю і научи нас мудро користатися земними добротами, каб яны вели нас до добра вечного, праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання другого книги Володарстваў. У тыя дні один чалавек прыйшоў з Балашаліша і прынёс чалавеку Божаму хлеб пачаткаў, 20 ячменных хлябоў і свежае збожжа у торбе сваёй. І сказаў Элія: «Дай людзям, каб елі». І сказаў слуга ягоны: «Як магу я пакласці перад сотняму чалавек?» І ён зноў сказаў: «Дай людзям, каб елі, бо так кажа Пан: буду есці і застанецца». Тады паклаў перад імі і елі яны, і засталося паводле слова Пана. Гэта слова Божае. Пан насичає нас удосталь. Пан насичає нас удосталь. Нехай славять Тебе, Пане, все Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай оповедают про славу Твоего володарства и могутность Твою обвяжают. Пан насичає нас удосталь. Очі всіх з надії глядять на Тебе, і Ти даєш їм їжу у свой час. Ты открываешь свою руку и удосталь насыщаешь все живое. Пан насыщает нас удосталь. Пан справедливый на всіх своїх шляхах і вірний во всіх своїх справах. Близький Пан до всіх, хто Його кличе, до всіх, хто кличе Його в правді. Пан насичає нас удосталь. Читання послання святого апостола Павла до Ефесцев. Брати, молю вас я, вязень Пана, поступать годно покликання, яким ви покликані, з усьою покорою і лагодністю, з довготерпливостю,
церпячы адзін аднаго ў любові, стараючыся захаваць еднасць духа ў саюзе міру. Адно цела і адзін дух, які вы пакліканы ў адной надзеі вашага паклікання. Адзін Пан, адна вера, адзін хрост, адзін Бог і Айцец усіх, які над усімі і праз усіх, і ва ўсіх нас. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Великий пророк повстав сярод нас, и Бог наведал свой народ. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Табе, Пане. У той час Єзус одійшов на другий бок Галілейського або Тиберіадського мора. Ішло за ім мноство людей, тому що бачили цуди, які Ён чинив над хворими. Єзус узійшов на гору і сидів там со своїми учнями. І наближалася Пасха, юдейське свято. Коли Єзус узняв очі і убачив, що мноство людей йде до його, сказав Філіпу: «Де нам купити хліба, каб накормити їх?» А казав гэта, випробовуючи його, бо сам ведав, що збирався робити. Філіп адказав йому: «Хліба на 200 динарів не хопить, каб кожному досталося хоч криху». Один з учнів ягоних, Андрей, брат Симона Петра, каже йому: «Ось тут один хлопець, який має 5 ячменних хлябов і 2 риби, але що гэта для такого мноства?» Єзус сказав: «Загадайте їм сісти». І було на тим місці шмат трави, і сели люди, яких було около 5000. Єзус узяв хляби і, подякувавши, роздав тим, хто сидів, так само і риби, колькі хто хотів. А коли наситилися, сказав учням своїм: «Зберіть кавалки, що засталися, каб нічого не змарнувалося». Собрали і наповнили 12 кошов кавалками з 5 ячменних хлябов, які засталися після тих, хто їв. Коли ж люди убачили, який цуд учинив Єзус, сказали: «Ён сапраўды пророк, який має прийти на світ». Коли Єзус довідався, що хочуть прийти і схопити його, каб зробити королем, знову одійшов на гору один. Гэта слово Пана. Сядьте, коли ласка, дорогие брати і сестри. Розважаючи над сьогоднішнім Євангелієм, ми бачимо, що така тема евхаристична. Значить, що таке тема евхаристичного? Евхаристичная тема – это значит прославление Найсвятейшего Сакрамента, визнавання віри у Єсуса Христа, який знаходиться у Найсвятейшем Сакраменті. Ці можемо так ще коротко сказати, що таке Найсвятейший Сакрамент. Это сапраўднае тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа под видом хлеба и вина. Под видом хлеба и вина. Сапраўднае тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Каб разбудить нашу веру, у гэта мы повинны усвядомить про ахвяру, якую склав Иисус Христос на апошняй вечеры, ахвяру умилостивления небесного Айца за грехи человечества, за грех, особливо за першородный грех человечества. Вот только такая ахвяра могла быть такой, так великой за такий великий проступок. Ці достатково було гэтай ахвяры. Ну, Бог хотел так учинить, як Ён учинил. Дорогие браты и сестры, вельми часто ось особливо коли такі протестантські, ті, які не вірять у присутність Єсуса в Найсвятейшем Сакраменті, говорять, що ось гэта неправда, гэта не так. А що було б, каб було так?
Дорогие браты и сестры, я много разов говорю, что было б, каб было. Гэтае слово не вымаўляецца ніколі. Ёсць так, згодна з планамі Бога, згодна з задумам Бога, так ёсць, як ёсць. І не можа быць іначай, каб было. Гэта чалавек можа сабе прыпушчаць, там заўсёды, як кажуць, над сабою здзекавацца, бо заўсёды чалавек, а вот трэба было мне там быць, а трэба было, і хвалюецца, і перажывае часамі так моцна, што як быццам бы ён можа нешта змяніць з часам, што час ён можа пусціць, як кажуць, пусціць назад, і час можа перакінуцца назад у прошлы час. Не прошлы час, ніколі час не перакідаецца, час ідзе заўсёды наперад. І мы, як кажуць, перапрашаем Бога, дзеля гэтага ёсць сакрамент споведзі за нашыя грахі, якія мы учынілі на працягу прошлага часу. Мы не можам Бога перапрасіць за грахі, якія мы яшчэ учынім. Слухайце, ксёндз, я тут пайду ў пятніцу на свадьбу, ці куды гуляць, і буду мяса есці, грашыць, вы мне ўжо заранне адпусціце гэты грэх. Ну да, заранне адпусціць. На што грэх гэта адпускаць, калі можна вельмі проста сказаць: ксёндз, дайце, калі ласка, дыспенсу. Як пробарш маю права даць такую дыспенсу, калі здараецца, ну это не каждую пятніцу, конечно, но як здараецца там нейкае мерапрыемства, і біскуп дае дыспенсы ад пятніцы так званай. І ксёндз можа пробарш даць дыспенсу ад пятніцы. Гэта толькі падысці, звярнуцца, і не трэба, як кажуць, прасіць прабачэння грахі, якія мы, магчыма, яшчэ можам учыніць, альбо якія учынім. Такое не бывае абсалютна. Мы перапрашаем Бога за тое, што ўжо сталася. Мы жывём у цяперашні час, і нават калі мы чуем імя Бога, калі Маісей быў на гары Сінай, аб'явіўся яму Пан Бог, ён сказаў, што я ёсць, які ёсць. Ён назваў сябе ў цяперашнім часе. Я не з'яўляюся Богам прошласці, будучыні, я ёсць. І вось гэтае слово ёсць, які ёсць, гэтае слово у сабе заключае і прошлы час, і цяперашні, і будучы час. Вось гэта прысутнасць Бога ў свеце, то есть без гэтага ёсць, без таго, што адбываецца кожную хвіліну і прадаўжаецца, не можа існаваць гэты сусвет. Поэтому мы это добра разумеем. Конечно, мы стараемся, дбаем, мы пазнаем Бога праз веру, і вось таксама найсвяцейшы сакрамент, ён і называецца задатак нашага збаўлення. Задатак нашага збаўлення. Чаму? Бо Христос сам сказаў: хто спажывае маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае. Гэта задатак нашага збаўлення. Мы, як бы, спажываючы цела Езуса і кроў Езуса Христа, мы, як бы, робім такі дэпазит, можам сказаць. Мы, як бы, кладзём вось такі, складаем вялікую ласку Божую, якая прынясе нам збаўленне, прынясе нам жыццё вечнае. Бачым, што Христос гаворыць, што вось хто не спажывае, хто не прымае майго цела і п'е маёй крыві, той не мае жыцця, не мае гэтага дэпазіту і не будзе мець збаўлення. Калі мы станем перад Богам, мы заўсёды павінны быць, як кажуць, падрыхтаваныя. Нашыя рукі, неаднаразова ў малітвах мы гэта ўспамінаем, рукі павінны несці плады нашыя добрых учынкаў, усяго добра, якога мы зрабілі, але таксама Божай ласкі, якую мы стараліся атрымоўваць, прымаючы найсвяцейшы сакрамент. Это вельмі важна. А прымаць найсвяцейшы сакрамент, як я ўжо узгадаў, без споведзі мы ніяк не можам. Поэтому Христос нішто не святое, нішто грэшнае не можа стаць перад Богом. Святое да святых толькі можа з'яднацца. Святое з святымі можа з'яднацца. Поэтому мы ачышчаем нашу душу, мы просім Бога прабачэння за нашыя правіны. Каму адпусціце грахі, мы чуем у Евангелии святого Яна, каму грахі будуць адпушчаны. На кім затрымаеце, на тым будуць затрыманыя.
І, дорогі брати і сестри, коли у нас є питання до Ісуса Христа, а ці кожному достатково хватить, стільки людей, ці хватить нам цього збавлення, то сьогоднішнє Євангеліє дає нам добре зрозуміти. Бачимо, як мало треба, і бачимо, як много Христос дає. І Він може дати спожити своє найсвятіше тіло многим народам, так що застанеться ще аж за много, і застається настільки много, що ще можна многие народы привести до збавлення. Ось гэтага тела Ісуса Христа настільки много. Ось сьогодні Христос про розмноження хліба ось якби свідчить нам. Бачимо, Він каже учням, завжди задействовані учні Ісуса Христа, апостоли. І Він бере, і Він дає, і вони роздають. Це вельми важливо так само зрозуміти, що ми отримуємо, це якби символ костюла нашого, мы атрымоўваем унутры нашай чалавечай прыроды, унутры нашай чалавечай сям'і. Ёсць пакліканыя людзі, якіх мы называем святарамі, якія моляцца над хлебам, які дае Jesús Христос, які таксама становіцца хлебам эўхарыстычным, становіцца задаткам нашага збаўлення. У першым чытанні тоже чыталі, где чалавек Божий, читаем с другой книги Володарства, принес Божьему человеку, то есть Илии пророку, Илии пророку принес хлеб, каб людям, каб ели, але принес недостатково, а бачим, Илия сказал, что, гляди, зробим так, як каже Пан Бог, як пророкує Пан Бог. Это было предсказание ось гэтага размножения хлеба праз Иисуса Христа, что только Христос задоволить человека не толькі збаўленнем, а для задаволіць усім патрэбным, што патрэбна для яго, што трэба для яго ў штодзённым жыцці. А што трэба для яго ў штодзённым жыцці, мы ведаем таксама добра, калі гэта ўсё ідзе праз Хрыста для збавлення. Толькі Христос. Часамі чалавек мяркуе, што ён валадар усяго, што ён можа змяніць. І вось асаблівым чынам гэта, дарагія браты і сёстры, на розных мерапрыемствах такіх сусветных падкрэсліваецца великасць чалавека. Калі мы бачылі зараз вось гэтае адкрыццё, такое дзіўнае, незразумелае, шкада, што гэта было у калісьці хрысціянскай Францыі, адкрыццё алімпійскіх гульняў, дзе ясна было паказана, што чалавек, валадар усялякай гісторыі, ён можа ўсё змяніць, і нават песня спецыяльная спевалася, где говорилось, что нема неба, нема Бога, нема национальностей, нема религии. Усё одно, это что веде. Дорогие браты и сестры, мы бачим, как люди уже от гэтага усяго откидали. От французской революции тоже откидали, от религии, от Бога, от все единства повинно. И что привело? Привело к краху человечества, привело к хаосу. Дорогие браты и сестры, бачим революции розные, калі все откидалось, все, мы вас будете единство, у коммунизме жить. Нас этой байкой кормили столько годов, что мы будем, и мы уже рот раскрывши, думали, ну зараз все, наемося, наелись, оказывается, голодные остались. Оказывается, зусім нечто не тое пошло. А все тому, что человек не может сделать некую систему, якая будет абсолютно задовольвать его. Человек не может сам по себе, из причины своего першородного греха, только виконуючи Божие заповеди, только виконуючи Божие волі, бо есть человек уже ограниченный в своих поводинах. Только виконуючи Божие приказання і Божию волю, человек може знайти тую середину, знайти ось тое, що найпотребніше йому для життя, але так само і для збавлення. Тады толькі гармонія у житті чоловіка, дорогие браты і сестры. Конечно, мы повинны гэтую гармонію досягать, але яким чином? Напевно, познаючи Бога, дорогие браты і сестры, гэта вельми важно. Познаючи наши традиции, познаючи нашу историю, познаючи нашу веру. Коли мы познаем, а як мы познаем? Поважанные, мы, коли глядим на Иисуса Христа, нам выдается, что Иисус Христос сам великий, досконалый такий, и мы повинны его наследовать. Але с часом нам здається, як я могу наследовать Иисуса Христа? Приклад святых нас заохочивая.
Прыклад святых нас заахвочвае. Ёсць шмат людзей, якія дайшлі да збаўлення, якія аб'яўленыя святымі касцёла каталіцка, дае нам магчымасць, і мы, чытаючы іх жыццё, мы бачым, што ёсць магчымасць дайсці да збаўлення. Вось людзі дайшлі. Прыклад нашых продкаў. Мы пра іх ведаем, бабуляў, дзядуляў, успамінаем, як яны жылі, як яны вызнавалі веру, не толькі як жылі, але як вызнавалі веру ў Езуса Хрыста, насколькі яны былі вернымі Богу. Калі мы успамінаем пра іх, калі мы разважаем пра іх жыццё, нам гэта вельмі добра, расказваем гэта сваім унукам пра сваіх продкаў, дзе жылі, калі жылі, дзе якія мясціны, у якіх жылі нашыя продкі, як вызнавалі сваю веру. Гэта вельмі добрае, гэта вельмі добра. Паглядзіце, як сёння прыемна часамі чуць ад старэйшых людзей, уже якім па 50 год, па 60 гадоў, як яны расказваюць: о, мы ездзілі да бабулі ў Дзераўной, мы гулялі там, бегалі, і бабуля нас заўсёды летам вучыла катэхізму, вучыла пацеры. Мы там, нас не было, пане, змілуйся, і кажуць, мы павінны былі вывучыць гэтыя пацеры, бабуля пасадзіць, пакуль не вывучым, ойчы наш, нам і кажуць, цукерка не дадуць, ці яшчэ што не те саме. Мы стараліся, вучылі гэта ўсё, вучылі на польскай мове, рускімі буквамі вучылі ўсяк, але вывучвалі, знаеце, каб па-нямецку вучылі, вывучылі б, напэўна, і па-нямецку рускімі буквамі, но бо зналі толькі гэты алфавіт. Вось, на жаль, так, можа, часамі не панімалі, але а сёння, ай, няхай аддыхне, няхай телефоне пасядзіць, а прыйшло і прыехала дзіцятка, вот, унучак прыехаў да бабулі, бабуля там бегае каля яго, не знае, чым заняць гэтае дзіцятка. Добра, што телефон есть, а забывае, што і пацеры яно не знае, гэтае дзіцятка ўжо вымахала, невядома, сколькі гадоў, і пацеры нават не ведае малітвы, ойча нашы, здровасць Марыя. А што гэта значыць? Гэта значыць, што не моліцца ані бабуля не моліцца, ані бацькі не моляцца. Это адно значыць, калі ўнук не ведае пацер, значыць, ён не чуе гэтай малітвы, просто не чуе. Каб чуў малітву, то вывучыў бы праз тое, што пачуў бы даўным-даўно. Поэтому вось так мы перадаем. Далі ёсць магчымасць доступу да дзяцей, старайцеся перадаць ім сваю веру, перадаць ім свае традыцыі. Дзеля гэтага існуюць бабулі і дзядулі, каб перадаваць, расказваць, што было, расказваць, як было, хадзі, я табе раскажу, сядь, вось тады, даўней, калісьці. А дзеці будуць слухаць, рот раскрыўшы будуць слухаць. Гэта ж вельмі цікава, як бабуля расказваць. Дзеля гэтага існуюць старэйшыя людзі, каб расказваць. Дорогие браты и сестры, сегодня как раз обходится День пожилых людей. Не для того, как наракать, як тяжко живется, як тяжко, не приезжают, а это. Как треба заохотить, как прежде, не только грошами подкупливать унуков, что вы как приедете. Вот. Але нечто такое цікавое, мець у себе притягательно, как будто внуки приезжали, как послухали бабулю, побыли разом с ёю, хоть який-то певний час. І калі трэба заахвоціць там рознымі спосабамі, калі ласка, всякія спосабы хорошыя заахвоціць да добрага, гэта ж ніхто не забараняе. Але, дарагія браты і сёстры, ёсць магчымасць, тады сэнс жыцця есть, хоць які сэнс жыцця. Есть сэнс жыцця. Нема такога, што вось жыць там, а ёй, а чаму так ужо жывецца, а чаму гэта. Есть сэнс жыцця. Мы молімся за наших, просим Бога прабачэння за тое, што мы дрэннага нарабілі ў жыцці. Молімся, каб за наших унукаў, за наших дзяцей, молімся аб іх навяртанні. Ёсць заўсёды, як рэалізаваць сваё пакліканне нават старэйшаму чалавеку. Поэтому, дарагія браты і сёстры, вера ў Бога – гэта самы лепшы дар, які мы маем ад Бога. Гэта жамчужына, перла, якая у нас есть, якая вельмі каштоўная. І знайшоўшы яе, дарагія, мы павінны берагчы ўсімі сіламі гэтую жамчужыну, веру ў Бога. І перадаваць гэтую жамчужыну з пакалення ў пакаленне. Тады, калі яна перадаецца, чым больш жэмчуг аціраецца пра рукі, аб рукі, тым больш ён становіцца такім яскравым, вышліфаваным. Поэтому вось гэтую веру мы павінны перадаваць з пакалення ў пакаленне, каб калісьці, дзякуючы вось гэтай Божай ласцы,
мы бачили наших родных, близких разом с нами у Валадарстве Небесным. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в единого Бога, Отца всема. З верою ў збаўчую моц Езуса Христа узнесем праз Яго посредничество до Бога, Отца наши супольные молитвы. Молимся за святы касцёл, каб яго вера, надзея і любоў показывали свету шлях до Божьего валадарства. Тебе просим. Молимся за святого Отца, каб под кіраўніцтвам Духа Святого Ён садзейнічаў умацаванню сярод хрысціянаў сапраўднай еднасці. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб, вырашаючы цяжкія праблемы, яны кіраваліся прынцыпам агульнага добра для ўсяго грамадства. Цябе просім. Молімся за маладых людзей, якіх Христус кліча прапаведаваць добрую навіну аб Божым валадарстве, каб дзеля яго яны змаглі пакінуць усё і знайшлі ў гэтым сапраўднае шчасце. Цябе просім. Молімся аб добрым надвор'і на час сёлетняга жніва. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы умелі дзякаваць Богу за атрыманую ад Яго дапамогу. Цябе просім. Прошу всемогутного Бога у интенциях этой святой мши, прошу Божьего благословения, заступництва Панны Марии, здоровья для Дмитрия. Просим так само про заступництво Панны Марии, оздоровление хворых и слуги Божьего Фабияна. Просим за здоровье для Ивана. Просим так само даров Духа Святого для лекаров. Молюсь так само и прошу здоровья, поспеха в учебе для Артема с нагоды дня его народжения. Нехай Пан Бог адорвае неабходнымі ласкамі, а Маці Божая заўсёды падтрымлівае, апякуецца ім. Цябе просім. Як заўсёды, дарагія браты і сёстры, малюся, святло Духа Святого для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў, асабліва вайны ва Ўкраіне. Божа, Дух Святы, прыйдзі на гэтых людзей, асвяці іхнія думкі, умыслы, каб яны знайшлі выхад з гэтай трагічнай сітуацыі. Цябе просім. Я молюся, так само прошу за ўсіх ахвярадаўцаў наших, усіх спраў, што мы робім пры касцёле, усіх прац, якія мы вядзём пры касцёле. Працы, даволі, не то, што много працы, уже так, мы маем касцёл, маем дзе маліцца, але трэба дарабіць тую ці іншую працу, зрабіць тое ці іншае. І кажуць, хоць па мелачы, але зрабіць, бо калі не рабіць, оно
развальваецца, гэта будынак, а за будынкам кожны ведае, трэба заўсёды слядзіць, і каб усё было ў парадку. Поэтому дзякую Пану Богу за ўсіх нашых ахвярадаўцаў. Нехай Бог благословляе, дзякую ўсім нашым парафіянам, якія стараюцца па меры сваёй магчымасці дапамагчы ў далейшых працах пры нашым касцёле. Цябе просім. Я малюся за ўсіх несправядліва асуджаных. Несправядлівасць – гэта самае страшнае, што можа быць для чалавека, калі чыняць яму несправядлівасць, несправядліва асуджаюць яго. Нехай Бог дасць ім сілы моц вытрываць гэтую несправядлівасць. І малюся за тых людзей, якія чыняць гэта. Нехай зразумеюць, што робяць, нехай звернуцца да Пана Бога, бо асуджэнне есть не толькі, што там праз суд нейкі несправядліва цешчы, але і праз словы нашыя, праз учынкі нашыя, праз думкі нашыя, праз друк вялікія асуджэння сёння здзяйсняюцца на людзей. Чалавек не ведае часамі, а гаворыць, а яшчэ распаўсюджвае гэту інфармацыю. Гэта самае страшнае, есть Божае прыказанне: не гавары фальшыва супраць бліжняга твайго. Это страшнае Божае прыказанне такое, якое нясе вялікае пакаранне неба для таго чалавека, што так паводзіць. Нехай Пан Бог сцеражэ ад асуджэння кожнага з нас, Цябе просім. Просім Цябе, Божа, учыні, каб мы не пераставалі ўзносіць да Цябе малітвы і вучыліся распазнаваць Тваю волю праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сядайце, калі ласка. Заўсёды это маё сэрца пагляці, ты любоў моя адзіная. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я твой назаўсёды. Это маё сэрца пагляці, ты любоў моя адзіная. Табе ахвярую, Пане мой, всё маё жыццё, і цяпер я твой назаўсёды. Это маё сэрца пагляці, ты любоў моя адзіная. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Всемогутный Боже, прими дары, якія мы Табе складаем з таго, што дзякуючы Твоей шчодрасці атрымалі. Нехай праз моц Твоей ласкі гэтая ахвяра асвяціць нашае зямное жыццё і прывядзе нас да радасці вечнай праз Хрыста Пана нашага. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору серці. Возносим и до Пана. Подякуєм Пану, Богу нашому. Годно это и справедливо. А правди годна гэта і справедлива, слушна і збагавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемогутный, вечный Божа, праз Христа Пана нашего. У Табе мы живем, рухаемся и існуем, и в нашем земном вандравании
Заўсёды адчуваем Твою дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары духа, праз якога Ты воскресіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны удзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усімагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Осана на вышынях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана. Осана на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. Образ Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого праз Христа, пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсці, і чакаючы яго другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыі, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святыми архангелами Михаилом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поеднания принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавы мацаваць у вере и любови касцёл Твой, які пілігримуе на землі со слугою Твоим папам нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным.
Будь милостивый до просьбов этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай собоючих рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и усих, кто власти Твоей дышал с этого свету, милостиво прими владарство Твое, где и мы сподеемся быть к образом с ними, завсёды радоваться Твоей хвале. Раз Христа, Пана наша, прозякло дорвешь свет, усялякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный, в едности Духа Святого, уся пашана и хвала празу все веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь, и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прошу меня, зважая на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей. Одари Тебя супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Ходи сюда. Супокой с Тобою. Баларанго Божий, яга Тебя реш на себе, крахи світу, змилуйся над нами. Баларанго Божий, яга Тебя реш на себе, крахи світу, змилуйся над нами. Баранко Божий, яга Тебя реш на себе, крахи світу, одари нас упокоєм. Пусть баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буди оздоровлена душа моя. Благослови, душа моя, Пана, не забывай про все его добродействия.
тишайший, огорни своим молчанием, скременил белые гости, собери мою темру. Хлеб найтишайший, огорни своим молчанием, скременил белые гости, собери мою темру. Огорни меня, как як ты стался хлеба. Огорни меня, как як ты стался хлеба. Поблагослови, а хлеб подели, помеж теми, кто прагне. Поблагослови, а хлеб подели, помеж теми, кто прагне. Хлеб найтишайший, огорни своим молчанием, скребени белые гости, собери мою темру. Хлеб найтишайший, огорни своим молчанием, скребени белые гости, собери мою темру. А кришинки тыя, якія застануцца, а кришинки тыя, якія застануцца, раздай тым, хто не верить у свое прагнение, раздай тым, кто не верить у свое прагнение. Хлеб найтишайший, огорни своим молчанием, скребени белые гости, собери мою темру. Хлеб найтишайший, огорни своим молчанием, скребени белые гости, собери мою темру.
Пане наш Боже, мы приняли на святейший сакрамент вечный успомин муки Твоего Сына. Учеников гэты дар Его невыказной любовью посприял нашему избавлению. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Святый Архангеле Михалия, бережи нас у змагании. Будь нам обороною. Дорогие браты и сестры, 29 липня, завтра в понедельник, успомин святых Марты, Марии и Лазара. 31 середа успомин святого Игнация Лайолы и Святара, засновальника ордена иезуитов. 1 жнивня, четверг, успомин святого Альфонса Марии Лигуоры, бискупа и доктора Костела. Святая мша в понедельник, середу и четверг, у 9 годин раніцы, а ўторак, пятніцу і суботу у 19. У неділю, як заўсёды, мы распачынаем святую мшаву у Ацэдзе ў 7:45, затым у 8, то есть затым у Зацера ў 9:15, новый свержень 13:00 и 11:00 у Столбцах и 18:00 у Столбцах. Это у недельная святая имша. Одразу после имши мы выйдем до костела, каля крыжа, прочитаем молитву благословления автотранспорта, який вы, я не знаю, привезли, приехали на яким, как освятить. Поэтому освящаем все там, и велосипеды, и мопеды, и самокаты. Все транспорт, это треба ездить беспечно. Вось, поэтому одразу после песни на заканчение мы потихонечку выйдем и постанем коло костела, коло насупроть крыжа, и кто ожидая посвятить свой транспорт, и мы читаем молитвы освящения, а потом я пройдусь и покроплю свянцоною водою. Сегодня освящается транспорт с нагоды успомину святого Крыштофа, покровителя подорожников, тых, хто подорожнічае, поэтому молимся про его заступництво особливым чином. Я хочу подяковать за ваши ахвяраванні на праці по доброупорядкованию костела. Что мы зараз робим? Ну, вы бачите, что мы робим. Это самая каштовная праца, яка нам засталася за всех прац. То есть одним разом треба її робити, эту працю, поэтому она и каштовная. Это великий ганок, нашего крыльцо великое нашего костела. Это только положить добрый материал, гранит, добрый материал будет положен. Ну и будет достойно добрый пригожий ганок, уваход. У нас костел, еще треба будет зробить перилы, это само собою будут. Але ось я говорил про цену ось этого граниту и працу, все коштує, это 15 тысяч, 860, 680 долларов, не рублев, долларов. Это довольно такая крупная сумма. Я просил моих, кто допомагає, ахвярадавців, щоб допомогли нам. Вони згодилися, і ми заплатили вже доволі великую сумму, 2/3 части заплачено. Ну і тепер будемо чекати, так, поки вони не зроблять. Ну, але, дорогие браты и сестры, все ж таки плануем освятить, консекровать костел 31 жнивня. Для нас треба зробити ось цей великий алтар. У яким стані великий алтар? Баляски, так само пригожі баляски готичні. Ось тут наперед ми поки зробимо, потім ще по боку, щоб міністранти не звалилися з креслами разом. Это, знаете, але тут вот баляски, я дав задаток на эти баляски, выдаденный задаток, сколько, $500, тоді 300, это 800 долларов дав на это. Это кошт будет 1500, ось только этих балясков. Поэтому стараемся давать этот задаток. Я дякую вам, что вы стараетесь тоже допомагать. Ну и резчик, я вчора був у нашого резчика, і він вже зробив
полностью раму на гэты вялікі прыгожая рама на гэты вялікі абраз, рама гатыцкая пад стиль вот гэтай частцы алтара, яна будзе завершаць усё, будзе таксама зверху часткова у нас будзе сапраўдны вітраж. Вось робяць раму вітражысты, завтра, послезаўтра должны пад'ехаць, замерыць ужо гэту раму, таксама даў задатак на гэту раму, каб вось рабілася ўсё. Стараемся па меры магчымасці, вы ведаеце, не толькі тыя, што вы складаеце, але з гэтага мы таксама і плоцім камунальныя паслугі, якія много не мала, але заўсёды вось у нас выходзіць каля у летні перыяд троху менш, каля 800 рублёў, зімою даволі больш, але трэба таксама іншыя і падаткі, якія за зарплату мы таксама плацім, і аплаціць тыя працы, якія вось Валера там робіць, там наш ззаді касцёла, вось дзе беленька ўжо пакрашана, мы бачым паштукатурана. Лясы мы не рабілі, а трэба было вышку, самі разумееце, сколькі вышка адзін дзень каштуе. Это ўсё вельмі кошты такія даволі. Я вельмі ўдзячны вам за ахіраванне, але я папрасіў бы, можа, гэты месяц яшчэ так трошачкі дапамагчы касцёлу, каб мы там пэўныя працы зрабілі до канцэкрацыі, і потом уже троху, амаль што ўсё будзе зроблена, поэтому потом мы трошачкі прытармазім з гэтым. Скажут, за этим ксяндзом не притормозишь ніколі, это сами понимаете. Построить один, другой начнет строить костел еще так это. Ну, я потихоньку там буду строить, потихоньку там это сильно не буду, потихоньку. Это вось. Я дякую вам щиро, поэтому уже вось для нас вось до костела уже приходять, рот раскрываються, як у вас пригожа, а яшчэ у нас будзе алтар вельмі прыгожы, знаете, вельмі прыгожы алтар. У нас быў самы ў Стоўбцах калісьці прыгожы алтар у усім рэгіёне, нават прыгажэйшы, чым Несвіжскі быў алтар у нас у Стоўбцах у касцёле, у старым касцёле. Прыгажэйшы, чым у Нясвіжы ў касцёле быў. Ну, збурылі бальшавікі, ну што зробіш, ну, жизнь такая. Ну, але тут тоже будзе прыгожа. А то, знаете, едуць на шлюб і ўсе праязджаюць Стоўбцы, едуць у Несвіж, а совесці нема абсолютно. Яшчэ нашыя местныя, вот, этот самый. Ну нічого, ми їх задержим. Задержим ми їх. Вот. Поэтому дякую вам щиро. Я дякую пану Івану Лемішу. Він так, клен, ось я так трохи помолився, клен і звалився, понимаете, ветром здуло його там на старому костьолі. А я все ходив, думав, ну хто буде спіловувати його? Стільки дозволів треба, і він раз, і все. Это вопрос вырашен. Дякую, что распилили этот клен. Виталик Садовский с своим сыном Романом звезли чурки это у костел. Еще там пень уже так само оприходовали его, там еще засталось его вывести оттуда, так уже все добро. Ну и там будем справы тоже решаться. Так я трошечки разгледжуся вот этот тиждень, треба уладковать всю организацию. Організацію, особливо ось на консекрацію костьола і запрошення треба пересилати з тим, кого запросити ще так з місяць засталося. І у Ларку у нас, у Ларку є ще часопис «Діалог», часопис «Наша віра», інша католицька література можна набивати, і нехай Бог благословляє вас. А зараз прийміть благословлення. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Идите в упокое Христа. Став причини оборонця,
Боже, Ты прославляешь жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і удзяляючы святыя сакраменты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Сталпецкага, які сваёю апекою дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Ты поверила бясконца слугу величнага Створцы, знішчыўшы айца падману. Ева новая святая, ты по райскім садзе ходзіш, любы слухаючы голас, выбіраць жыццё нас вучыш. Бо жыццё ты дала славу, Аве Марія, Аве Марія, Аве Марія, Марія, Аве Марія, Аве Марія, Аве Марія, Марія. Не то, чтобы мы виноваты в этом.
большое спасибо.